kuno si ugusara my friend. Ntabwo twataye umutwe, twarize, dufite akazi, turasobanutse. Muri make ibyo dukora tubikorera uwatumye dusobanuka. Yego, uwadusobanuye. Hari ikintu umukozi w'Imana avuze, iyo ari mu mavuta si umugore wanjye. Icyo kintu ndacyubaha. Ari mu mavuta si umugore wanjye. Yankuye muri depression murayumva. Bamwe barayipfobya ariko it's real. Depression. Inkura muri depression. Nywa vinaigre ngo bambi ngiye kuri taille française. Iranyotsa. Kuko vinaigre ni acide. Imaze kunyotsa. Noneho haruzamuye akaguru kwa muganga. Harushizemo umwuka nonaha. Hanyuma duhagarare. Ubwo buntu Baciyemo. Tuba duhimbaza. Iyatumye uyu munsi dusobanuka tugahumeka. Turabishoboye kuba basirimu, trust me. It is very possible. Birashoboka. Trust me, nimba hari umuntu ukunda makeup, murabyumva namwe. Agatambaro nkagashyiririya nkahimbaza Imana nuko nzaho yankuye. Yankuye muri depression murayumva. Bamwe barayipfobya ariko it's real. Depression. Inkura muri depression. Ibi bintu nigeze kubivuga hano. Nywa vinaigre ngo bambi ngiye kuri taille française. Iranyotsa. Kuko vinaigre ni acide. Imaze kunyotsa. Njya muri depression. Uyu munsi mpimbaza Imana. Nakibuka buriya buriri nkayihimbaza. Nyihimbaza nkitaye ku biro mfite. Kambabwire. Buriya hari igihe kuri YouTube abantu bashyiraho comments ukungana gabanya ibiro. Ayiwe. They are not in class. Hallelujah. Hallelujah. Ngaho mudufashe dushime nge n'umugore wanjye Imana yatugiriye neza. Basi. Amezi abaye 5 tubanye kandi tubanye amahoro. Hallelujah. Nayo ni neza y'Imana yemwe. Niyo mpamvu turi gutamba gutya. Hari umuntu watwibesha akavuga tuko bangana kuriya ntibabyina. N'umwihariko. Kandi sheri ugiye kandi reka mbabwire. Ibi Imana yabikoze ibishaka. Mubona itarabikoze ibishaka. Hallelujah. Twari guhurira he muza afite imyaka 7 mfite 13 no twatangiye gukundana. Mwumva atari Imana yemwe. Mwumva atari Imana. None si ni umugambi wayo. Nakubwira ngo umva basi mudufashe niba nta mashimwe ufite barebe nawe barebe mubona Imana itarabagiriye neza. Aba bantu mureba ntibajya bataka umutima. Ntago mubyumvisha. Nta hypertension babari nubagirira ubwoba Imana yabagiriye neza. Nta mutima nta diabete nta gute byaca hehe duhimbaza Imana byaca hehe gute se waba waremereye ngo umwami azature mu ngingo zawe maze diabete igaca hehe. Rero niba ari bike ku byacu nyemerera
kibanza buretse wowe. Hari indi zina rivugwa rikomeye kurusha iryawe muri kino kibanza. Nta wundi ufite ibigwi nk'ibyawe muri kino kibanza. Haleluya, haleluya. Haba hari abakunzi b'umwami bahari, abakunzi b'umwami, abakunzi ba Yesu, abakunzi b'umwami. Ikirenze indirimbo, ikirenze imihango, abakunzi b'umwami. Hari umukunzi wa Kristo uri hano. Buriya we are very intentional muri kino giterane kuko turi kuvuga ngo muri uyu musozi nta wundi wo kubaho. Ndi gusenga nari mvuze ngo nta wundi ufite ibigwi nk'ibye muri kino kibanza. Nta wundi wireherezaho imitima nkawe muri kino kibanza. Nta wundi wihererana buri muntu wese mu buzima abayeho akamugirira neza ku giti cye uretse uwo mwami. Abakomeye bashobora kutubera abayobozi, ariko hari igihe batabasha gusanga buri wese. Abayobozi bacu barakomeye, baratwubaha kandi batugizeho impact ikomeye, ariko hari igihe bidashoboka yuko basanga buri wese ngo bamugirire neza. Ariko umwami wacu yihererana buri wese. Arakwihererana akakwitaho akakubwira ngo ndakuzi mu izina ryawe sinkwitiranya n'undi muntu, kandi ngo nzi intambwe zawe zose. Yewe ngo n'umusatsi buriya bajya kukogosha, n'umusatsi wo ku mutwe wawe ndawuzi. Hari umuntu Imana iri kuganiriza yemwe. Arakubwira ngo ntutinye amanywa na nijoro, ngo ndi kumwe nawe, ngo nukuri nzajya ngukomeza, ngo ni koko nzajya ngutabara. Nitubifata nk'ibisanzwe biraba indirimbo turirimbe dutahe, ariko umwami ari kukuganiriza arakubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, ngo nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Mu mateka y'isi niwe watinyutse kuvuga ngo tumwikoreze imitwaro yacu yose, ngo kuko ari we wita kuri twe. Mu banyabigango, mu bafite seve, ninde watinyuka kuvuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe mwe, ngo nimuze musange ndabaru? Ninde watinyuka kuvuga ibyo? Reka tuvuge ko hari abaje ba Hitler barabivuga, ariko ntabwo babishyize mu bikorwa. Ariko uyu mugabo twizera twaje kuririmba yabishyize mu bikorwa. Hari uwo yaruhuye. Ndashima Imana yuko hano hateranya abantu Imana yaruhuye. Haleluya. Abantu Imana yagiriye neza. Abantu Imana yahaye amahoro, ngo atari nk'ay'isi itanga, atari nk'ay'inzoga yaguha, atari nk'ay'inshuti yaguha. Ayo yose ari temporary, ariko ngo amahoro Imana itanga afite kamere yayo ahoraho. Haleluya. Hari umukunzi w'uwo mwami uri hano. Ese nimwareka tukaririmba ineza ye, tukavuga ngo tuvuge ineza yawe, tuvuge ko tukubona ahangaha ni wowe ku giti cyawe, hahandi tutari. Reka dusubize amaso inyuma. Igihe twari dukingiranye mu mazu yacu, yarahabaye ntiyahabaye? Yarahabaye. Ko mubivuze nk'aho atahabaye? Yarahabaye cyangwa ntiyahabaye? Bagukingiranye, twari twabaye abanyeshuri bo muri interna kugira ngo usohoke no gusaba uruhushya, ariko umwami wacu yarahabaye. Yaratugaburiye amanywa na nijoro. Ntago yatumye duheranwa na depression, ariko uzi kuguma mu nzu yawe utabona inshuti, utabona abo hafi, utazi ngo ndajya ku kazi wenda mbone bya bindi wari witeze byose bika imyaka ibiri umwe kabiri amezi 28 ndi wowe mba nahagaze. Yewe yarahabaye cyangwa ntiyahabaye? Yarahabaye. None twifate twiyumanganye kandi yarahabaye. Badukinguriye ryari?